Međunarodni dan maternjeg jezika. Odlukom Komisije za obrazovanje pri UNESCO-u iz 1999. godine 21. februar se od 2000. godine obilježava kao Dan maternjega jezika. Moj maternji jezik je bosanski jezik i ova video prezentacija će dati kratak pregled razvoja bosanskog jezika, odnosno faze kroz koje je bosanski jezik prolazio. Stihovi koje je napisao Petar Preradović uveliko govore o tome zašto je važno učiti i slaviti maternji jezik. Jedan dio te pjesme kaže: ljub si rode, jezik iznad svega, u njem živi, umiri za njega. Po njemu si sve što jesi, svoje tijelo udo svijeta, uz posebnog ovog cvijeta. U naroda silnoj smjesi, bez njega si bez imena, bez djedova, bez unuka. U prošlosti sjena puka, u buduće niti sjena. Upravo ovi stihovi ističu ono što i jeste cilj Dana maternjega jezika, a to je svijest o identitetu, svijest o različitim kulturama, s ciljem da se istakne značaj višejezičnosti, ali i prije svega važnost prava čovjeka na obrazovanje na maternjem jeziku. Upravo su ovo razlozi zbog kojih je Komisija za obrazovanje pri Ujedinjenim nacijama i UNESCO-u donijela ovu odluku o obilježavanju Dana maternjega jezika. Višejezičnost, pravo na jezik, pravo na obrazovanje na maternjem jeziku su samo jedan od razloga zbog kojih i mi slavimo Dan maternjega jezika. Onaj razlog koji je veći i koji je važniji jeste da je bosanski jezik stup našeg identiteta i da je kao takav jedna bogata riznica kulture, umjetnosti, pjesme, svega onoga što čini kulturu i povijest jednog naroda. Koliko je jezik Bosne ili bosanski jezik, koliko je lijep, koliko je bogat, između ostalog govori i Isidora Sekulić, najobrazovanija i najhumanija Srpkinja, književnica, prevodilac, književni kritičar, član Srpske kraljevske akademije i prva žena akademik u Srbiji, prvi predsjednik Udruženja pisaca Srbije, koja je za bosanski jezik napisala sljedeće: jezik Bosne to je jedna kolektivna umjetnost čiste genijalnosti. Jezik koji radije govori indirektno nego direktno, koji ljudima i stvarima daje nadimke i atribute neuhvatljivog stila. Što Bosna jezikom dohvati, blago tome ili teško tome. Jezik je bio jedina sloboda bosanskog života. On se izrodio kao muzički instrument i kao oružje. Tanan je, užutio je, očišćen je, svijetinja je, sablja je. Teško je odlučiti šta kazati o bosanskom jeziku, odakle početi, koje su to najvažnije informacije, ali u svakom slučaju treba početi od samog naziva bosanski jezik. Bosanski jezik i naziv jezika imaju višestoljetnu tradiciju kao i sam naziv Bosna. Naziv bosanski jezik prisutan je još u srednjem vijeku. Sačuvan je kroz cijelo osmansko doba i ovaj naziv su upotrebljavale sve tri nacionalne skupine. Dolaskom Austro-Ugarske, pod utjecajem srpskih i hrvatskih nacionalnih centara, taj naziv se vremenom suzio uglavnom na Bošnjake. Isidora Sekulić je samo jedna od onih koji su pisali ili govorili o bosanskom jeziku.
Vrlo lijepe tekstove i vrlo lijepe opise bosanskog jezika dali su i Miroslav Krleža, i Petar Kočić, i Mehmed Alija Magdizdar i mnogi drugi. U ovoj prezentaciji će biti još riječi o tome šta su drugi rekli o bosanskom jeziku, ali i nekih historijskih činjenica o razvoju, o fazama razvoja bosanskog jezika. Ono što svakako treba kazati jeste da je bosanski jezik indoevropski jezik koji pripada porodici južnoslavenskih jezika. Osim bosanskog jezika, u ovu porodicu spadaju još i bugarski, makedonski, slovenački, hrvatski, srpski i crnogorski jezik. Da je naziv jezika bosanski jezik prisutan već nekoliko stoljeća svjedoči niz dokumenata koji su sačuvani i koji se mogu pronaći širom Europe u različitim arhivima. Neki od tih dokumenata koji potvrđuju identitet i kontinuitet bosanskog jezika su dokumenti koji smo evo izdvojili i u ovoj prezentaciji. Na primjer, Konstantin Filozof, pisac s kraja 14. i početka 15. vijeka, u svom spisu spominje bosanski jezik uz bugarski, srpski, slovenski, češki i hrvatski. Duvanski biskup fra Pavle Dragičević 1735. piše da u Bosni ima 9 svećenika koji se u vršenju vjerskih obreda ispomažu bosanskim jezikom, jer ne razumiju dobro crkveno-slavenski. Dodaje da je učenim katolicima u razgovorima sa pravoslavcima dovoljno da poznaju bosanski jezik. Alberto Fortis 1774. godine u Veneciji objavio i u originalu i u prijevodu na talijanski bosansku baladu Hasanaginicu. Jezik Morlaka naziva ilirskim, morlačkim i bosanskim. I hercegovački ustanici su ga tako zvali. Pero Tunguz, jedan od njihovih vođa, znao je reći: razumi me, čoče, bosanski ti govorim. Gradonačelnik Mostara, Kapetanović, na jednoj sjednici 1895. godine zabranjuje da gospodin Stagner nešto kaže na njemačkom jeziku. U zapisniku je navedeno kako je rekao da mi ovdje nismo u Beču, niti Gracu, već u Mostaru i da treba da se govori bosanski, da svi razumijemo. Naravno, ovo su samo neki od dokumenata, sličnih dokaza se može naći mnogo više. Teritorijalno, naziv bosanski jezik prerasta administrativne granice Bosne i Hercegovine. Bosanskim jezikom govore Bošnjaci u domovinskim zemljama, u Sandžaku i srbijanskom i crnogorskom dijelu, na Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Turskoj i širom Evropske unije. Prema popisu iz 2013. godine, 1.866.585 stanovnika u Bosni i Hercegovini govori bosanskim jezikom. Uzevši u obzir govornike bosanskog jezika izvan Bosne i Hercegovine, može se reći da bosanskim jezikom govori više od 3 miliona ljudi. Vremenski gledano, sa sigurnošću se može tvrditi da bosanski jezik svoje prve korake, najstarije spomenike, baštini još iz srednjega vijeka. O nekim spomenicima i počecima bosanskog jezika će biti govora i u nastavku ove prezentacije. Ali ono što treba kazati jeste da je bosanski jezik prošao kroz nekoliko faza u svojoj historiji.
Pa tako možemo govoriti o srednjem vijeku, srednjovjekovnoj fazi, koja traje do 1463. godine, odnosno do dolaska Turaka. Sljedeća faza je Osmansko doba i traje od 1463. do 1878. kada počinje Austro-Ugarsko doba koje traje do 1907. godine. Zatim slijedi Jugoslavensko doba ili Srpsko-hrvatska, Hrvatsko-srpska faza koja traje do 1991. godine i savremeno, odnosno Bosansko doba koje počinje 90. godina prošlog stoljeća. Srednji vijek ili srednjovjekovno doba traje sve do gubitka bosanske samostalnosti, odnosno do 1463. godine, do pada Bosne pod osmansku vladavinu. Kada govorimo o ovom periodu, prije svega mislimo na vrijeme s kraja 10. početka 11. stoljeća, jer upravo iz tog vremena bilježimo i baštinimo najstarije spomenike bosanskog jezika. Tu prije svega mislimo na Humačku ploču, koja je pisana ćiriličnim bosaničnim pismom i riječ je o kamenoj ploči koja se nalazi na crkvi u Humcima. Pretpostavlja se da je ova ploča nastala već krajem 10. stoljeća i to se uzima kao vrijeme početka razvoja bosanskog jezika kao zasebne redakcije. Jedan od najznačajnijih dokumenata iz ovog vremena jeste Povelja Kulina Bana, koja je potpisana 29. avgusta 1189. godine i predstavlja važan dokument i važan dokaz da je Bosna u to vrijeme imala ne samo pisarsku kancelariju, nego da je imala i pravni, i ekonomski, i sudski sistem. Osmansko doba. Kao što smo ranije kazali, ovaj period počinje 1463. godine i traje do 1878. godine, odnosno do vremena kada Bosna pada pod Austro-Ugarsku vladavinu, odnosno kada počinje aneksija Bosne. Iz ovog perioda bi se moglo izdvojiti i naravno u jednoj zasebnoj prezentaciji pričati i pisati nadugo i naširoko, ali evo za potrebe ove kratke prezentacije izdvojit ćemo samo neka imena. Tu prije svega mislimo na Muhameda Hevaija Uskufija, Tuzlaka, autora prvog bosanskog rječnika, zatim Pruščaka, utemeljivača logike i filozofije, najpoznatijeg putopisca Evliju Čelebiju i naravno na Matiju Divkovića, koji se smatra utemeljivačem izdavaštva i štampe u Bosni, tadašnjoj Bosni, današnjoj Bosni i Hercegovini. Ono što je zaista vrijedno naše pažnje jeste prvi bosanski rječnik koji je nastao 1631. godine, a čiji je autor Muhamed Hevaj Uskufi. Ono što je važno kazati jeste da je prvi bosanski rječnik skoro 200 godina stariji od prvog srpskog rječnika i kao takav sačuvan je u univerzitetskoj biblioteci u Upsali. Od tog vremena pa do danas izdato je više od 100 različitih rječnika bosanskog jezika. Historijski gledano, austro-ugarski period počinje 1878. godine aneksijom Bosne. Međutim, ako posmatramo šta se dešavalo u i oko bosanskog jezika, možemo ustvrditi da ova faza počinje i ranije. Naime, mnogima je poznat Bečki književni sporazum koji je održan i potpisan 1850. godine
naravno u Beču, i na kojem je pokazana ili pokrenuta inicijativa o osnivanju jednog zajedničkog jezika koji bi se, zamislite, zvao srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski, iako bi za osnovu toga jezika trebalo uzeti bosanski jezik, istočno-hercegovački govor kao najljepši i najčistiji govor toga vremena. Sa ovom intencijom je produženo i kasnije i ovaj austro-ugarski period bi se mogao smatrati nepovoljnim periodom za bosanski jezik. Naravno, tome je doprinijela činjenica i da je njemački jezik u to vrijeme bio službeni jezik, ali i činjenica da su nacionalni korpusi počeli da se razdvajaju i pod utjecajem Beograda i Zagreba, odnosno pod utjecajem srpskih i hrvatskih faktora, dolazi do slabije upotrebe naziva bosanski jezik. Odluka austro-ugarske vlade, naravno, kod velikog broja kulturnih jezičkih radnika nije dobro prihvaćena. Jedan od njih je svakako književnik Petar Kočić, koji je bio veliki protivnik jezičke politike austro-ugarske administracije. On je bio glavni urednik lista Otadžbina, u kojem je pisao o kvarenju zakonskih akata i napadao jezičku politiku. U jednom od svojih tekstova, koji je objavljen u listu Otadžbina 1907. godine, pod naslovom Srpsko-hrvatski jezik, Petar Kočić je rekao: ova bosanska vlada izdala je naredbu da svi moramo govoriti srpsko-hrvatski. Prije smo govorili bosanski, sada govorimo srpsko-hrvatski, lijepo. Sada kada neko reče na sudu da govori srpsko-hrvatski, valjda neće Javor smjeti da kaže da ide u srpsko-hrvatsku. Ali ko zna? Ono što se nikako ovom prezentacijom ne bi smjelo zanemariti jeste tekst fra Antuna Kneževića koji je objavljen 1870. godine kao odgovor na Bečki književni sporazum, a objavljen je u časopisu Bosanski prijatelj. U tom tekstu, između ostalog, fra Antun Knežević kaže: mi se ponosimo time da je upravo naš jezik, a iz naše otadžbine uzet za osnovu književnog jezika naših komšija Srba i Hrvata. Glasoviti jezikoslovci Vuk Karadžić, Dančić pa Ljudevit Gaj prenijeli su naš lijepi jezik u književnost obaju rečenih naroda, te ga prozvaše kako su oni hotjeli jedni srpskim, a drugi hrvatskim, a o nama nigdje ni spomena. Mi sigurno imamo pravo dičiti se što se našim jezikom služe danas u književnosti naši prijatelji Jovo i Ivo, a to će nam bar svak priznati. Ali mi nikako ne razumijemo zašto naziv, što su ga oni našem jeziku po svojoj volji, a bez našeg pitanja dali, sada nama pošto poto hoće da nametnu, pa nam čak brane, da mi u našoj vlastitoj kući svoj jezik označujemo imenom našeg naroda. To je slično kad bi našem djetetu neko drugi po svojoj volji ime nadio. Kao što se može vidjeti, ovo je odgovor na politiku koja je vladala i pokušavala da nametne srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik, a na štetu bosanskoga jezika. Iako se na osnovu prezentiranih činjenica može učiniti da je austro-ugarsko doba najnepovoljnije doba za bosanski jezik, to ipak nije tako, jer u vrijeme austro-ugarske naziv bosanski jezik je još neko vrijeme bio u upotrebi i službenoj i neslužbenoj. Ono što je uslijedilo u jugoslovenskom dobu bi se svakako moglo
okarakterisati kao najnepovoljnije doba za bosanski jezik. Jedan od dokaza za ovu tvrdnju jeste i Novosadski jezički sporazum, koji je potpisan 10. decembra 1954. godine, u kojem se kaže: narodni jezik Srba, Hrvata i Crnogoraca jedan je jezik. Stoga je književni jezik koji se razvio na njegovoj osnovi oko dva glavna središta, Beograda i Zagreba, jedinstven sa dva izgovora, i jekavski i ekavski. Na ovaj način je zanemarena jezička kultura, zaostavština, jezička praksa Bosne i Hercegovine, a samim tim i govornici bosanskog jezika, gdje prije svega mislimo na Bošnjake, ali i na druge narode koji su bosanski jezik smatrali svojim jezikom. 90. godina raspadom bivše Jugoslavije nastupa takozvano savremeno ili bosansko doba, o kojem se može govoriti već od popisa stanovništva, kada se većina bosansko-hercegovačkog stanovništva izjasnila da svoj jezik naziva bosanskim jezikom. Ipak, zvanična odluka o vraćanju u upotrebu naziv bosanski jezik nastupila je tek u drugoj polovini 1993. godine. Dominantne stavove o bosanskoj jezičkoj historiji su oblikovali Alija Isaković, Dževad Jahić, Senahid Halilović, Naila Valjevac. Zbog političkih razloga Hrvati i Srbi odbacuju ime bosanski jezik, ide se čak dotle da se negira postojanje jezika, ali službeni jezik Bošnjaka prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine jeste bosanski jezik, i to ne samo Bošnjaka, nego i svih onih koji bosanski jezik smatraju svojim jezikom. Službena pisma su ćirilica i latinica, a u međuvremenu je izvršena i standardizacija jezika, pa danas već imamo rječnik bosanskog jezika, gramatiku bosanskog jezika, pravopis bosanskog jezika, što predstavlja uslov za standardizaciju jednog jezika uopće. Na kraju, kao što ste mogli čuti, ova prezentacija nije prezentirala niti 1 pa ni 2% svega onoga što bi se moglo reći, istražiti, pisati, govoriti, opisivati, pokloniti bosanskom jeziku i govornicima bosanskog jezika. Neka ovo bude samo jedna motivacija da u ovom pravcu nastavimo i u budući. Ono što je jako važno jeste da nikada ne zaboravimo činjenicu da su se u vijekovima koji su iza nas mnogi borili za bosanski jezik. Njegovali ga, čuvali ga, razvijali, poklonili nama, njihovim potomcima. Tu obavezu prema njima koji nisu odustali imamo i mi danas, ali ne samo prema njima, nego prema onima koji će doći poslije nas. Uostalom, zamislite kakav bi bio život bez sevdaha. Kakav bi bio život bez svih onih divnih riječi kojima izražavamo naše emocije. Jer na maternjem jeziku se najljepše i pjeva i dreči. Najljepše se voli. Najljepše se izražavaju bilo koje emocije. Zato, sretan vam dan maternjega jezika i idemo dalje u nova istraživanja, u nove pobjede.